soba 5, pa sami strana, ker ni sezone, pa imate spet Ja, jaz bom bolj tlečali na tem pogledu. Anja, ti prosim. A bi lahko, prosim, bila malo sama, ker moram nekaj za službo narediti. Ja, itak, gremo spal malo na rekreacijo, ok, pa se vidva pol. Hvala. Čau. Hvala. Si dava pa tu. Lisa! Lisa.